Generalni sponzor emisije Vinarija Tikveš. Prokupac, najznačajnija srpska autohtona sorta vinove loze, se napokon našla tamo gde joj je i mesto. Jedna od čaša iz zvanične performans serije čuvenog proizvođača čaša Riedel je zvanično preporučena za Prokupac. Urađeno je istraživanje koje je pokazalo da vino od Prokupca svoje najbolje kvalitete pokazuje upravo u ovoj čaši. Ovim potezom su se Prokupac i Srbija svrstali uz čuvene vinske regije Pijemont i Burgundiju, a samim tim još jednom pokazali karakter i kvalitet vina koje daje Prokupac. U Osijeku je tokom vikenda održan 7. Wine-os, međunarodni sajam vina, delikatesa i ugodnog življenja. Manifestacija poetičnog opisa održana je u dvorani Gradski vrt, a na sajmu se predstavilo više od 100 izlagača iz Srbije i zemalja iz okruženja, uključujući i vinarije iz naše zemlje. Vinarija Aleksandrović, jedna od perjanica šumadijskog i srpskog vinarstva, predstavila je u Osijeku vertikalu svog rodoslova, sada već čuvene bordovske kupaže. Zbog vinske tradicije i velikog broja vinarija na relativno malom prostoru, Župa zaslužuje posebno poglavlje na vinskim putevima Srbije. Župa se nalazi na južnom delu vinogradarskog rejona Tri Morave, podno Kopaonika sa središtem u Aleksandrovcu. Uz izuzetno vredne manastire iz 14. i 15. veka kojim kraj obiluje, te utvrđeni grad Koznik, posebnu atrakciju predstavljaju poljane, vinogradarska naselja koja se sastoje od prizemnih objekata sa vinskim podrumima. Župa je od davnina poznata po uzgoju vinove loze i vrhunskim vinima, te sam sigurna da vas ne čudi što smo ponovo u poseti vinariji upravo iz ovog kraja. 4 decenije tradicije i svakako jedna posebna priča vinarije Smiljković. Tako je, kao što ste i pomenuli, Župa je od davnina poznata po uzgoju vinove loze. Ovdje u principu svaka kuća, svako domaćinstvo ima makar neki mali vinograd gdje proizvodi vino za sopstvene potrebe, kada im dođu gosti ili kada je neka slava, da ponosno to iznesu na trpezu. Porodica Smiljković se par generacija unazad bavi uzgojom vinove loze. Mi smo to i predstavili na našim etiketama. Te naše generacije. Ranije je to bilo, bavili su se moji preci, deda, uzgojom vinove loze i ispravljanjem vina za sopstvene potrebe, kao i većina domaćinstva ovde. Onda smo ja i moj otac Predrag, da kažemo, otišli korak napred. 2018. godine sam ja registrovao vinariju i da krenuli, da kažemo, malo u tu neku komercijalniju proizvodnju, izašli sa prvim etiketama. U startu je to bilo 2 etikete, zatim smo dodali 3. Od ove godine u pripremi još 1 etiketa i za sada moja neka vizija, moj neki plan da ostanemo na tim etiketama, da kažemo da imamo 2 etikete bela vina tamjanika, sudbina tamjanika i Riesling ili grašac, kako je sad to, da kažemo, u novije vreme popularno. To su 2 bele etikete, a od crvenih vina, od crvenog grožđa crvena vina, to je Vihor, to je Cabernet Merlot kupaža, da kažemo jedna ona standardna, tamo zapadnoevropska francuska kupaža i naravno Prokupac, to će biti ta naša neka za sada posljednja etiketa, nezaobilazni Prokupac kada se pomene Župa. Župa važi za jedan od tih vinskih krajeva gde je ovaj Prokupac i, da kažemo, nastao uz tamjaniku, ali iskreno moje omiljena sorta grožđa je, da kažemo, Riesling.
Naravno, sva vina volim, ali po meni je taj Riesling nepravedno zapostavljena sorta. Ranijih godina, kada su bile te, da kažemo, komercijalnije vinarije, industrije velike, one su uništili Riesling, doveli ga na loš glas, a ja tvrdim da za naše podneblje je Riesling i najverovatnije jedna od najkvalitetnijih sorti za belo grožđe, da kažemo. Pa, ajde da kažemo tu jednu reč o teroar, to je neki sad taj naziv, kažemo zemljište, klimatski uslovi, nadmorska visina, sve to kad se uklopi župu svrstava, da kažemo, na vrh te neke lestvice tih finskih krajeva. Znači, određena nadmorska visina, dakle, nekih 300 do 700 metara, gde je to neki optimum. Takođe, veliki broj sunčanih dana. Ja imam neki podatak od ranije, verovatno je to i sada u bivšoj Jugoslaviji. Župa je da li prvi ili drugi grad koji ima najviše sunčanih dana u toku godine. Takođe, mi se ovde nalazimo u kotlini, 4 planine velike, Jastrebac, Kopaonik, Goč i Željin, tako da su noći hladne, a dan je topao, a hladne noći nam daju tu neku aromatiku, pogotovo za tamjaniku i te neke aromatične sorte grožđa. Takođe ću da napomenem, što je jako bitno, taj neki izbalansirani odnos kiselina i procenta šećera, što je, da kažemo, jedan od bitnih faktora kada je grožđe, sirovina, zatim prerada. Uglavnom su krajevi gde ima ili veći procent kiseline, a fali im taj procent šećera, ili imaju veći procenat šećera, fali im kiselina. Župa ima taj neki balans. Nama je 90% godine, da kažemo, u optimum tim nekim parametrima koji su bitni, i procenat šećera i kiselina na jako dobrom nivou. Riesling je moja individualno omiljena sorta, ali generalno vi kad pogledate to malo dublje, ljudi koji se bave time, te neke karakteristike grozda, sitne bobice, velik procenat šećera, to su karakteristike vrhunskih vinskih sorti, za razliku od nekih sorti koji daju velike prinose po čokotu ili imaju krupniju bobicu. Riesling ima sve karakteristike vrhunske sorti i on važi za vrhunsku sortu. Mi smo 2019. godine osvojili veliko zlato za Riesling, a ja od ove godine 2021. imam jedan premium, da kažemo, Riesling vinarije za limitirani deo boca, samotok. Šta znači samotok? To grožđe nije presovano, nego je samo naravno muljano i oni grožđena šira, grožđeni sok, taj najkvalitetniji deo šire je prenet u tankove za fermentaciju i onda tu dobijete, da kažemo, jedan kvalitet višeg ranga. Kad smo pomenuli druge etikete, naravno tu je Vihor, tu je Sudbina. Sudbina je naša, da kažemo, i najpoznatija etiketa, samim tim kako je to prva etiketa koju smo mi izbacili. Ta Sudbina je bila u startu kupaža tamjanika Riesling, pola-pola. Evo, već od 2021. godine Sudbina prelazi, da kažemo, u tamjaniku. Ja sad razdvojio te dve etikete, imamo Riesling, imamo tamjaniku, tako da je to to. Što se tiče belih vina, a crvena vina Vihor. Vihor je Cabernet Merlot. Sada mi smo krenuli od skoro da pakujemo tu 2019. godinu. Po meni 2019. godina, da kažemo, od ovih posljednjih par godina, možda jedna od boljih godina. Takođe i ova 2021. je jako bila dobra godina. I imat ćemo još jednu tu etiketu Prokupac, koju ćemo da krenemo tamo da pakujemo neke prve boce. Pred kraj ove 2022. godine ćemo da izbacimo prve boce. Prokupac je sad nama trenutno u Barik Buradima. Biće posle toga i jedan izvesni period u boci i onda ćemo da izbacimo na tržište. Tako da će to biti dve etikete beloga, dve etikete crvenog vina. Ja smatram za, kažemo, malu vinariju porodičnog tipa, da je to sasvim dovoljno i sasvim korektno. Svakako imate dosta i potvrda kvaliteta i kažite nam koje su to količine koje proizvodite. Pa jeste, iskreno imamo tu diplome, medalja, ali ja iskreno duboko verujem da ćemo mi tek da za ova neka vina koja sam ja pomenuo da osvojimo neke, da kažemo, lepe nagrade, pa količina koju mi trenutno proizvodimo u bocama između 15 i 20 hiljada boca, zavisi od godine do godine.
To ako prevedemo u litrima, to je nekih 12-13 hiljada litara vina za sada i ako prevedemo u grođu, to je nekih, da kažemo, oko 3 vagona grođa koje preradimo iz naših vinograda. Jedno smo Prokupac, pošto mi imamo mlad zasad Prokupca, još uvijek nije naš Prokupac stigao na rod, pa smo ove godine kupovali Prokupac, naravno od naših komšija ovdje u okolini vinarije i to je po meni u Župi definitivno broj 1 predeo za uzgoj vinove loze, kad pomenemo te neke tu naše regije, Lukaravina, Drenča, Velja Glava i mi smo isključivo kupovali Prokupac iz starih zasada vinove loze koji nisu na špaliru, znači nisu na stubovima, na žici, nego oni stari na čokotu, vinogradi koji su stari i preko 100 godina su neki bili i tako oko 100 godina i to daje jedan dodatan kvalitet. Taj sadni materijal nekad je bio jako kvalitetni, dubok, koreno sisanje dublje išao u zemlju i više crpi, da kažemo, tih nekih minerala iz zemlje. Takođe tu ne može da prerodi kad je toliko star čokot i još jedna stavka koja je bitna, Prokupac hoće malo niži da bude ili rezidbu, kraću, da kažemo tako, ili da je dole na čokotu, kako su to nekad naši preci gajili i zato ja sam jako zadovoljan, ozbiljan je potencijal Prokupac taj koji nam je sada u buradima i bukvalno jedva čekam da ga izbacimo u boce, ali naravno u ovom postoji jako bitno strpljenje, ne može ništa preko noći, kako krenemo od podizanja vinograda, vama treba prvi neki rod 3 godine, da kažemo 5. godina ako se uredi pun rod, pa onda kad dodamo još 2-3 godine do boce, vam faktički 7-8 godina treba do boce, tako 2-3 godine je ništa da se strpimo, da taj rizling izbacimo i da to bude u nekom svom punom potencijalu. Naša etiketa, ovo je dlan koji predstavlja linije života, te linije života su te naše neke generacije koje se bave, su se bavile, to jest i dalje se bave, naravno, uzgojem vinove loze, tako da tu imamo sad neka 4 inicijala, moj pradeda, moj deda, otac i ja koji smo to nastavili, a ja se iskreno nadam, kao što sam malo pre rekao u proizvodnji, da ćemo tu da dodamo još neki inicijal, tako da bi ja bio najsrećniji time. Svakako težite ka tome i hajde da pričamo i o toj budućnosti, kakvi su planovi, kakve su vam vizije neke za budućnost kada je vinarija u pitanju? Pa neka moja vizija je u ovoj degustacijnoj prostoru gde se sad nalazimo, mi smo ovo skoro priveli kraju i sad polako smo u situaciji da primimo određen broj ljudi, konkretno za 50 mesta imamo degustacijnu salu i neki naš cilj je da se baziramo na vinski turizam i da jedan dobar deo vina prodamo na kućnom pragu, kako je to neka situacija u razvijenim zemljama zapadnoevropskim, gde te manje vinarije veći deo svog vina prodaju na kućnom pragu turistima i to jako lepo funkcioniše. To je jedan od ciljeva, taj cilj smo maltene tu, da kažemo, na pragu da krenemo da ostvarujemo taj neke želje, san. I drugi cilj je da u narednim godinama izgradimo i apartmane, mi imamo neki tu projekat, pa kad to budemo u mogućnosti, opet ponavljamo narednih par godina, da se baziramo malo i izgradimo par apartmana, da ti ljudi kada dođu u našu vinsku salu, da možda im ponudimo da tu i prenoće, da napravimo, da kažemo, jedan kompletan događaj. Takođe, mi planiramo tu vinsku salu kako degustacije, tako naravno i neka zakuska, kompletan meni. Mi smo salu, da kažemo, stavili u funkciju i za nas je taj opet neki period, nažalost, korone, posljednje 2 godine, ljudi se manje kreću, manje cirkulišu. Ja se iskreno nadam da će kako najavljuju do leta biti, da kažemo, ajde ne kraj, ali da će malo to da se otvori, da se makar život vrati nalik onom što je bio pre korone. Naravno da ljudi uvek mogu da nas kontaktiraju na našim društvenim mrežama, brojima telefona, mogu da posete vinariju u svakom trenutku. Takođe mi imamo naše neke kažemo sobe, apartmane koje imamo od ranije, gde već jedan deo ljudi može i da prenoći kod nas, dok ne izgradimo nove apartmane narednih par godina. Takođe, kako degustacija vina, takođe im nudimo obilazak proizvodnje, vinarije, vjerojatno jako puno ljudi to zanima, naravno i vinograda, da vide ljudi gde sve to počinje. Nije to kao što neko emisiji dođe, sipa vino i to je dug put, dug proces od zasada, da kažemo, vinove loze pa do boce, jako je dug put.
to je da kažemo pa i do 10 godina treba da dođete do tog procesa. U blizini vinarije na nekih 700 metara se nalazi i manastir, jedan od najstarijih u Srbiji koji je sagrađen pre kosovskog boja u 14. veku, tako da i to ljudi imaju mogućnost da vide. Naravno, kao što sam malo pre pomenuo, mi smo tu u Kotlini 4 planine, tu je i Kopaonik, i Jastrebac, i Goč, i Željin, jako blizu, sve tu neki 50 km i manje od nas. Vinarija se nalazi nekih 2-2,5 km od grada, nova infrastruktura, skoro nam je put urađen do vinarije novi, do manastira naravno. Tako da Vrnjačka banja je isto jako blizu, tako da ljudi mogu da izdvoje vikenda, dođu, imaju i tekako šta da obiđu i da vide i da upotpune taj vikend. Svakako, hvala na gostoprimstvu i naša topla preporuka je zaista da posetite vinariju Smiljković i da završimo možda sa izrekom koju smo naučili kada smo došli, ali to ćete vi bolje da objasnite. Prvu čašu ispij celu, drugu do dna i... Treću kao prvu, tako uvek pij vino. Zahvaljujući vrlo povoljnim agroekološkim uslovima, dugoj istoriji i tradiciji, vinogradarstvo je u Srbiji oduvek predstavljalo značajnu granu poljoprivrede. Na osnovu statističkih podataka, u vinorodnoj Srbiji ima ukupno 25.000 hektara pod vinovom lozom. U regionu Centralna Srbija vinova loza se gaji na 17.118 hektara, a u regionu Vojvodina na 5.032 hektara. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, na teritoriji Republike Srbije trenutno su registrovane 433 orijentisane vinarije, ali postoji i veliki broj malih proizvođača koji proizvode vino za sopstvene potrebe. Tokom poslednjih nekoliko decenija, vinogradarsko-vinarski sektor u Srbiji se intenzivno razvija zahvaljujući korenitim reformama koje se odvijaju pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i Saveza vinara i vinogradara. Cilj reformi je usklađivanje sa propisima i standardima Evropske unije, uvođenje savremenih tehnologija u vinogradarsko-vinarsku praksu i povećanje konkurentnosti domaćih vina na inostranom tržištu. Reforme se ogledaju u brojnim aktivnostima kao što su rejonizacija vinogradarskih proizvodnih područja, uvođenje vinogradarskog i vinarskog registra proizvođača, uvođenje sistema zaštite geografskog porekla vina i korišćenje evidencionih markica za vina koje potrošaču garantuju kvalitet, a proizvođaču sigurnost proizvodnje. Savremeni koncept vinogradarsko-vinarske proizvodnje podrazumeva ne samo uvođenje novih tehnologija u proizvodni proces, nego i čitav niz drugih mera, počev od izbora najpovoljnijih lokaliteta za podizanje vinograda, pripreme zemljišta, izbora sortimenta u skladu sa agroekološkim uslovima, pa preko podizanja i kvalitetne nege čokota i zemljišta u vinogradu, sve do prerade grožđa i realizacije proizvoda. Prema rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije, vinorodna Srbija obuhvata teritoriju cele Republike Srbije nadmorske visine do 800 metara, kao i područja iznad ove nadmorske visine ukoliko se ona nalaze na listi rejoniranih područja sa većom nadmorskom visinom. U okviru vinorodne Srbije nalaze se 3 vinogradarska regiona: region Centralna Srbija, region Vojvodina i region Kosovo i Metohija. U okviru 3 regiona nalaze se 22 rejona sa 77 vinogorja i više vinogradarskih oaza. Vinogradarski region Vojvodina. Najseverniji vinogradarski region Srbije, Vojvodina, ima 7 rejona u okviru kojih se nalazi 16 vinogorja. Rejon Sremski, koji obuhvata samo Fruškogorsko vinogorje, je ujedno i najveći rejon Vojvodine. Obuhvata 2216 hektara vinograda,
u kojima ubedljivo dominiraju vinske sorte, čak 85%. Kao i u mnogim drugim rejonima Vojvodine, preovlađujući tip zemljišta je černozem, a vinogradi se nalaze na nadmorskim visinama od 90 do 270 metara. Vinogradarski rejoni Srbije, rejoni Vojvodine. 1. Subotički rejon, 3 vinogorja. 2. Rejon Telečka, 3 vinogorja. 3. Banatski rejon, 2 vinogorja. 4. Potiski rejon, 3 vinogorja. 5. Bački rejon, 1 vinogorje. 6. Južnobanatski rejon, 3 vinogorja. 7. Sremski rejon, 1 vinogorje. Vinogradarski region Centralna Srbija. Centralna Srbija ima 17.118 hektara zemlje pod vinogradima. Sa 7.529 hektara vinograda, rejon 3 Morave je rejon sa najvećim površinama pod vinogradima u Srbiji i ima čak 89 registrovanih proizvođača vina. U ovom rejonu vinogradi se prostiru na nadmorskim visinama od 200 do 350 metara. Najveći broj vinogradara nalazi se u opštini Aleksandrovac, ali opština sa najvećom površinom pod vinogradima je Trstenik. Vinogradarski rejoni Srbije, rejoni Centralne Srbije. 1. Beogradski rejon, 5 vinogorja. 2. Šumadijski rejon, 4 vinogorja. 3. Tri Morave, 9 vinogorja. 4. Mlavski rejon, 3 vinogorja. 5. Negotinska krajina, 5 vinogorja. 6. Knjaževački rejon, 4 vinogorja. 7. Pocersko-Valjevski rejon, 3 vinogorja. 8. Čačansko-Kraljevački rejon, 2 vinogorja. 9. Niški rejon, 6 vinogorja. 10. Toplički rejon, 3 vinogorja. 11. Nišavski rejon, 3 vinogorja. 12. Leskovački rejon, 4 vinogorja. 13. Vranjski rejon, 3 vinogorja. Vinogradarski region Kosovo i Metohija. Na prostoru regiona Kosova i Metohije trenutne površine pod vinogradima iznose 3220 hektara. Vinogradarski rejoni Srbije, rejoni Kosova i Metohije. 1. Severno-metohijski rejon, 2 vinogorja. 2. Južno-metohijski rejon, 5 vinogorja. Važno je spomenuti da se na ovim prostorima vino proizvodi još od srednjeg veka, uglavnom na crkvenim posedima zvanim Metoh, po čemu je oblast dobila naziv Metohija. Prema predanju iz Dečanske vinice, koje se nalazi u srcu Velike Hoče, specijalnim cevima teklo je vino sve do Prizrena. Vinicu je car Dušan poklonio manastiru Visoki Dečani još u 14. veku, a Dečanska vinica je i posle 7 vekova ostala netaknuta. 2004. godine UNESCO je proglasio manastir za mesto svetske kulturne baštine. Kako bi se istaklo bogatstvo različitosti vinogradarskih regiona, rejona i vinogorja u kojima se odvija proizvodnja grožđa i vina, sublimirano kroz karakteristike i specifičnosti domaćih vina, u okviru sistema geografskog porekla uvedeno je i obeležavanje vina sa geografskim poreklom, evidencionom markicom. Markice predstavljaju pečat i garant visokog kvaliteta karakteristika vina koje su rezultat prirodnih i ljudskih faktora kao i proverenog geografskog porekla. Sortiment vinove loze u Srbiji danas čine sorte različitog porekla i namene. Prema rejonizaciji sve sorte se svrstavaju u sledeće grupe. 1. Preporučene dozvoljene autohtone sorte. 2. Preporučene dozvoljene domaće stvorene sorte. 3. Preporučene dozvoljene internacionalne sorte. Država Srbija i Savez vinara i vinogradara ulažu velike napore da subvencijama i drugim merama podstaknu podizanje novih zasada. Poslednjih nekoliko godina učinjen je značajan napredak u unapređenju vinogradarsko-vinarskih tehnologija i podizanju kvaliteta vina, kao i proizvodnji vina sa geografskim poreklom. O tome svedoči činjenica da u posljednje vreme raste izvoz kvalitetnih vina sa geografskim poreklom. Da bi se obnova srpskog vinogradarstva nastavila i intenzivirala, potreban je niz mera na različitim nivoima.
program razvoja vinarstva i vinogradarstva Republike Srbije za period od 2021. do 2031. godine je dokument koji bi trebalo da unapredi razvoj ove grane privrede u Srbiji, a ujedno i najznačajniji projekat Saveza vinogradara i vinara Srbije. Strategija razvoja vinskog sektora otvara brojne mogućnosti u narednoj deceniji, kao i put ka sredstvima da se jedna od najprosperitetnijih grana privrede Srbije dodatno nastavi da razvija. Vinorodna Srbija svakim danom raste, razvija se i širi u svim svojim rejonima i vinogorjima. Od samog početka obnove vinske tradicije i industrije, svake godine sve više novih čokota, vinograda i vinarija, od obnovljenih malih porodičnih podruma do modernih i impresivnih vinskih kuća. Zahvaljujući upornosti i kreativnosti srpskih vinogradara i vinara, za samo 2 decenije Srbija je svoju vinsku tradiciju uzdigla iz pepela i svojim vinima stala uz rame sa slavnim vinskim regijama sveta. O jačanju nacionalnog brenda svedoče i brojne medalje koje su srpska vina osvojila na prestižnim međunarodnim takmičenjima u proteklih nekoliko godina. Srpska vina vratila su se na vinske karte, ponosno se guraju i polako osvajaju ceo svet.